day amashama. Modo wezo na mi venu dada pe davi. Mroko gba nka oga mi ala mi bona akpa memi woga. Akpa memi. Mi magala akpoma. Kopot me la shinyo. Afia me la kopot me la shinyo. Ita mami afianga ba akpa hanta mi le kpoma. Aka this time ala makpa mage different twists go hazanga mala. Manya let me know on Bishagbe. Ye wagamala, a bamboo border, a let me ga akpa wago gavivie. Ye wagamala, it am rokumi note, ne miaquale, miaqawagi. Yes, it am roku, nyapale nye. O plonchiho, unchilla for floho. Let quenchilla for floho. Or a tapo, Gakala Maga Cobo a tronro galamuha. Elabana road no flap or the tronga come here in Shantalabanaga Cobo alumha. Tamako a himako. Away, Alamagble. A tron viara lum. A fin. A tron recommendalamu. A mouth this shadow to my lemma. Tamoko semi bona akpak palaga. Mi palaga mi palana kwenye nya fie gojipa afma goje no didim afma no didim abo fetre na kala bana koshira afma akpale ni fine order do maha order do kavio katama ho Penya keng boni alaka nyaka poshira ma akpai rokuna ngba kama na ano kef vio fa rolie o wana ni nam ifie mi pale je gbanto voyin kamie cha ga fubo mi ga ku vevelia mo kwa pale mo anchi kan ko ga pale no kwanchi ko pale rena alo no mu mal rena mo klan sham chum Matai, tamrok mi kada chisin kama na miaga akpali. Afia chanyo na mi tanyo ga malanya bum kona don chare viara fiangara nyenya mo afia viara ma fie potere nchi komakli obi alaka kori ha ara na mokata rokuna donchi mo la show ye vinegar la show ha antazin Donchi ku viaro la ta fianya pa kwa ye kwa ara ni katara tayini achana over akpa magamu mugana na ma Moku mokona donchi ko pala na jibo eva majibo no mumu crown Mata. Ta ya je gbanto e moko donchi ko pala.
mamlinye tunyam well akori ha no pa una fine to ati ni wo fiamma kama mumna na ma ni ogo ga makwa na ke ko ga ashi ko na madan gbe bi ogara ma ya vara kuma shi ke hawo ka trala ka ko avo amara kuma gba na tutu ga mo wana pepa ta o ka tutu yi na echi akata odogon o chara kuma ga no afi madan gbe bi kuna majimala kana lo hanka antakwe de chongma aka he onya akpara ka pe ko manya ba ma di de chongma ka tutu ke je feli na chi la nwa fi na dangwe bia ma gagara manyu ape na tutu chakatan o funwe fine kore Então vai vir correr, gagara manhã fine. Quanto não mapa na dire, a vivia sagani. Yes, yema. Tá fia minha quatro banhin. Ne dá para mim. Fia pau funwe fine. Tá fia, me cogaie. Ne miata ngwe biama roku mi ekpala akpavo mi tutu onchivo ita fifia mi gbona ngwe bi ndoge ngwe bi ozanga mala yenye sabala garlic gomotaki viare kple nkete moroku yikwe mamotu la fiegoji yoku mamotu la gbeme ni na kwakwa ma fe ke konye mutu lafie ye mada ejeviara ha ma ye mutu ma mada jeviara ma kotu ita jala mo ita ma kwe fiam ita sabala garlic gumotakwi nkiti leje ima mutu ita tiny roku moko ami kotu ni moko chikotu moko ami viara kotu ela bana ni majiba magada ami akpa ita onye mokwa mi ko suko amiele ma numo ko shishira konko oga yangu boezanga malama ko makwa agba enye kebab tadi moroko no mo try kebab tadi ko mana pa moroko no na try na nko na try vina nto ita ne oga malanya mo gbana ngwe bi omotu no la fie ye motu ovala la ka mo gbana pugara agba ma fie goji kebab tadia achaka ashishi na akpanywe fine ta moko nye kebab tadia nye moko he motu manye mata je fun mo la buna kebab tadia ejele moho ana jaga sugbo pa ka shena poko akpa ava ko jeve ta he aga chivi omo voko kuga mala akodem kebab tadia hangwe bi hala moho taka chivi omo voko ha mako ga chivi rekara okay mako ga chi rekapla fara mako achake oku mi klosh mo gba na shiva achake
shinakpa. Roku bovare. Bovani. Tapi fia magoma jaga kula. Apa? Jara shigaram. Baba mi tutu ita. Nyara kamaga alam. Agarama fine. Ashira nyanya ham. No fivi. I'm really akpata George no ita mroku na akpa spice man. Ata spice so no garama nwe fine. What see kore. Na madu akpata ro kwa yes. Via garama. You don't have Jared had the gun bomani. Yeah. Otemi shigerum roku afia goji machine. A spicy soda dagama. Aku amie spice amako amiko tweet amahia ba maga adami. Okay. Yeah. Spice ada daga afia goji machine. Badara ha fini. Yes. Exactly. Fifi. Family. Shang hamla mama mena na kablam ramu. Shang gara apa chi. Na spicy new fine. Yes. Ita ye mi shishin shang ni ngwe bi okatan ita mro kuma pala shimava ne mi ayiji. Yes, mroko fifie akpami owo fifie mi oge mi ala nye banata di mi kwana dagare fridge ama abaga hupo atona na spice ogara manue fine ko kasha mi ko dogbo mi amma ko ka spice an shang ti ko na mi ko na du ko via sagani takana agbon nya mazang mata role na lo ha anta kpale adan gbebian na di fridge am onwo kareji na kareji afi na mi ha ro nyona ro vivi na nto kaka onye gba mi kaba jima mi gba na anga ko ga chum ko akwe di fridge ma ba ka popo ton na ka popo ton mo gba ko mi rega dogwe ononyi san na fafa over room temperature afi mi akwe de pom ita mo ko mi gba na rubber ko ga tray new fine ko na mi ko de fridge am re bo ba ma gagara fridge am Okuna he hama la shoye ni ha la sho agbagan re la sho kan tu bi le ha ro fanta fo apa ko korama ko adi free jam ya maga blaga
blage mi fine proba na kagare frigom Tamiato broccoli ni akpembo kuroba ko chom nwe fan ne dagari gapoton magbere mi kwa dogwe ma ko fiame mi akwe de pom yo yato broccoli mi akwa palen no fridge am for abaga poton na mari ko dogwe wala counter ji san afi mi bona dagare pom ita fi fiame ara angan mi akwalol afi mi adere pom yes akpa mami aro tilapia mami yes okay no counter G for some time imi reach your fridge amang kamala bana dere pom mak ba ina mago la ba no ni na over to room temperature afi mi ade pom eta fi fiame na daga pom miam for at least about 20 minutes arana afofu black na tamoko na bi kore ha bokwa dogwe ne mi akpole ole onono gera yo nuda dakle davie eji kunyele yato rokumi kwa para akpa bi ebivo rokumi pera kwalo nya popo me be fine ta sabala viere la shinya mo choko korafi e bona ko ga decorate mi apa akpa yes itamroku akpa me miele onto na kwere mi nke na pen bona ko ga ri anta iple galiba anta duku akplan akpa me miele nye heye mi ko ga kwero nye kebab tadi mi ga kwero tamroku no ma try kebab tadi okwe makpa mroku me na try na kware ono gara akpa bagba ha mi ga ko nuda dakle davi na mawudi nke kala ka mi ga ko doga aga ko recipe ye yarave akpa na mi kata